Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'umugoroba i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Anne-Marie Niwemwiza. Ndabasuje mwese abadukurikiye mbahani ikaze amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu tariki 14 ukwezi kwa munana umwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Abahagarariye ibihugu byo muri Afrika mu Burundi uyu munsi basuye inkambi ya Busuma icumbikiye impunzi z'abanyekongo. Ese izo mpunzi zimerewe zite? Baduha amafaranga 13,000 buri kwezi. Naza yatinze. Reba umwana wanjye ararwaye. Ndamujyana hehe? Bamuvuza ikinini cya paracetamol gusa. Ubona cyamuvura. Nawe uriboneye aho turyamye ahangaha. Mu Rwanda ho mu mujyi wa Kigali uravuga ko bafite gahunda yo gufasha abatuye ahafatwa nk'akajagari kuvugurura imiturire yabo aho bishoboka abaturage bakahaguma batimuwe ahubwo bagakomeza kuhatura mu buryo bwiza. Nanone kandi u Rwanda na Kongo byasabwe kwihutisha ishyirwa mu bikorwa y'icyo biyemeje mu masezerano y'amahoro mu gihe ibikorwa bigamije kugarura ituze ndetse no gushakira umuti ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje. Naho mu yandi makuru mu mikino Burundi bwangiwe gutegura amarushanwa yo gusiganwa mu modoka, naho mu Rwanda imikino ikomeye ya basketball irakinwa muri iri joro. Amakuru agezweho nta gucike. Ndi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere yuko dutangira amakuru yacu ku buryo burambuye reka mbanze nakire Prime Ndikomagenge hatugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Chad Mahamat Deby yagiriye ikigongwe wahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba n'utavuga rumwe na leta Succès Masra yari yaciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 20 mu mwaka uheze. Perezida Deby yahaye ikigongwe kandi abandi bantu 8 batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bagiriwe hamwe na Masra n'ivyaha birimwo gutunganya imyerekano yari bujijwe. Masra yari yagenywe ku mushikiranganje wa mbere amezi 5 imbere yuko atangaza yuko azo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mu 2024. Umuguje w'amatora muri Zambia wabaye urahagaritse igikorwa cyo guharura amajwi y'ivyavuye mu matora rusangi yabaye ejo kuwa kane, uvuga yuko vyatewe n'intureka ku bakozi bajejwe amatora mu ngingo izokongera kwihwezwa mu kiringo c'amasaha 28. Umukuru w'uwo mugwi Mwangala Zalumis yavuze yuko ibitero mu turere tumwe vyatumye hibwa impapuro abantu batoreyeko. The Electoral Commission of Zambia umugwi ujejwe gutegura amatora uratewe umutima uhagaze n'amakuru y'intureka mu gihe cyo guharura no gutangaza amajwi mu turere tumwe. Iyo ntureka itumberezwa ku bajejwe amatora kandi hamwe na hamwe yatumye hibwa impapuro abantu batoreyeko hamwe n'udusanduku tw'amajwi. Turavye ngene umutekano wifashe n'ubwo bako intureka ishobora kubandanya, umugwi wafashe ingingo ija mu ngiro ubwo nyene yo kubirahagaritse guharura no gutangaza ivyavuye mu matora. Inkuru duje kuronka turi hano nyene muri studio nuko uwo muguje w'amatora muri Zambia wavanyeho ingingo wari wafashe yo guhagarika kubirahagaritse guharura amajwi no gutangaza ivyavuye mu matora yabaye ku munsi w'ejo wa kane. Ubu rero igikorwa cyo guharura no gutangaza ivyavuye mu matora kikaba kigiye kubandanya. Aya makuru mwumva na ya BBC. Ibihugu ku mugabane wa Buraya birahanzwe n'iyindi miriro mishasha aho uwo muri Croatia watumye abantu nibura 10 bajanwa mu gisata c'indembe mu bitaro. Abagwanya imiriro bavuze yuko uwo muriro ari umwe mu miriro ya mbere mibi muri kahise k'ico gihugu. Abategetsi bavuga yuko hari kiziga catowe kuwa gatanu mu karere kacitse umuyonga. Amatohoza ariko araba abantu hafi 2,000 bahungishijwe mu bigwati hafi ya Omis kuri Adriatic mu gihe uwo muriro washwaye udusozi tuhegereye. Abandi bashika nk'abo mu Budagi babwiwe kuva mu bigwati vyabo hafi y'Urube n'Ububirigi kubera umuriro uriko utema utongora. Abantu nibura 8 ubu nibo bazwi yuko bapfuye bahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura ya mbere nyinshi mu buseruka bw'umugwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo. Abategetsi muri prefecture ya Chiba bavuga yuko uwamenyekanye ubu bwa vuba ari umugore yatowe yaheze mu modoka yarengewe n'amazi.
uturere twinshi turi munsi y'amazi kandi inzu nyinshi zononekaye. Inzu ibihumbi n'ibihumbi ntizigira umuyaga nkuba. Narita, kimwe mu bibuga by'indege by'Ubuyapani c'uruja n'uruza rwinshi, mw'ijoro ryakeye nticakora, ikaba vyatumye ingenzi nyinshi zibura ingene zishika iyo zaja. Iyo mvura itari bwigere iboneka iri mu rukurikirane rw'ibihuhusi vyashegeshe Ubuyapani n'ibihugu bibanye muri iyi ndwi. Admari, urakoze cyane Prime. Dukomeza amakuru yacu ku buryo burambuye. Abahagarariye ibihugu bya muri Afrika mu Burundi uyu munsi basuye inkambi ya Busuma icumbikiye impunzi z'abanyekongo. Ni inkambi iherereye mu ntara ya Buhumuza mu burasirazuba bw'u Burundi. Abenshi mu bayirimo bakaba barahunze mu mpera z'umwaka wa 2025 igihe umutwe wa 23 wafataga Uvira. Mu minsi ishize hari hatangiye gahunda yo gufasha impunzi zibishaka gutaha, ariko HCR iherutse gutangaza ko icyo gikorwa gihagaze kubera ikibazo cyo kubura amikoro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM naryo yiherutse kuvuga ko ritabonye miliyoni 35 z'amadolari mu buryo bwihuse ritashobora gukomeza kubona ibitunga impunzi kuva mu kwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2026. Mu kanya kashize naganiye na mugenzi wacu Patrick Waso uri Burundi, akabiri yajyanye n'izo mpuguke kureba izo mpunzi, maze ntangira mubaza icyo urwo ruzinduko rwari rugamije. Ubutumwa bw'uno munsi abaserukira ibihugu byabo ibihugu nyafrika mu nkambi y'impunzi y'Ibusuma bagiye kubwira impunzi z'abakongomani ziri Busuma yuko baje kubashigikira kubafata umugongo muri kino gihe bahuye n'ivyago byo guhunga igihugu cyabo bagahungira mu Burundi. Heri Wambua aserukira igihugu ca Kenya mu Burundi niwe yavuze ku izina ry'abandi baserukira ibihugu byabo mu Burundi. Tumekuja kwa ajili ya kuungana na twaje ngaha kugira ngo dufate mu mugongo bene wacu bavuye muri Kongo. Bari ngaha kubera intambara zikibandanye wabo. Twaje kandi kubabwira ko twifadikanije nabo mu magume barimwo. Twebwe nk'abanyafrika kandi turafise ubwo buntu, turifatanije nabo rero nk'abanyafrika. Twaje tubazaniye n'imfashanyo nkeyi twashoboye kwegeranya nk'abaserukira ibihugu byabo byo muri Afrika bifise ivyicaro ngaha mu Burundi. Hanyuma muhageze rero mwasanze izo mpunzi zimeze gute? Izo mpunzi tuhageze Ibusuma zasa nk'izishavuye kuko babakirije akantu kameze nk'akaruru, aho bavuga twifuza gusubira i Kongo, twifuza gutaha iwacu. Bamaze kubuza aho karuru twashoboye kuvugana bamwe muri bo, kuri bo bavuga bati dufise ubuzima bubi cyane nga mu nkambi y'impunzi. Aba ni bamwe twavuganye nabo mu bumvirizi. Izo mfashanyo nimba ziza twovuga ko ziza ariko ntizishikira impunzi. Abajejwe inkambi nibo baca bacika impunzi bakazigabura hagati yabo hamwe n'imiryango yabo. Mutwongerere umubare w'imodoka dutaha iwacu. Baduha amafaranga 13 buri kwezi. Naza yatinze. Reba umwana wanjye ararwaye, ndamujyana heye. Bamuvuza ikinini cya paracetamol gusa. Ubona cyamuvura. Nawe uriboneye aho turyamye ahangaha. Waso, haba hari icyizere bahawe cyangwa se hari ibisubizo babonye? Icyizere bahawe nuko userukira shiramwe hasere mu Burundi hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yameje izo mpunzi z'abakongomani yuko isi yose irazi ingorane bafise, ariko babasabye yuko bokurindira mu bice baje bavamwo bisubire kuronga amahoro, basubire gusubira iwabo muri Kongo. Twumvirize Edouard Uwimana n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'andi makungu. Numvise dushitse hano mu ikambi ingene abantu bariko bavuga bashavuye bavuga bati dushaka gutaha. Ico twese nico twifuza. U Burundi twebwe nta buryo bukwiye tworonka tuze turabafasha. Mumva abantu bashika 50 ku munsi ibyo bafungura kugira babironke bisaba ingufu nyinshi cyane. Tuzobandanya rero dutera kamo amakungu badufashe kugira ngo tuze turabafasha. Bavuze ikintu cyo gutaha ni ciza, natwe turacifuza ko botaha. Ikintu gikuru cyane cyane imbere yuko bataha nuko aho batumbera bataha, muramaze kumva ko amazi 15 bimaze gutaha, mugabo bija mu karere ka Uvira gusa hari amahoro. Mu bundi burere niyo vyakunda umutekano ukagaruka, nta kizobuza ko babarekura ngo batahe, ariko ntidushobora kurunka abantu mu ntara zikirimo ingwano, zikirimo imiryano kugira ngo ntibahasiga ubuzima. Nyuma yo kubwirwa rero ibyo byose wabonye babyakiriye bate?
abakongomani kuri twababonye mu maso ntibakeye cyane nabo babazaniye iyo mfashanyo ingana hafi miliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi basa nuko badakeye cyane bo bifuza yuko bo kwihutisha gutaha narijya yuko nkuko amakuru twakuye hajya nyine mu nkambi y'Ibusumye vuga mu kwezi kw'icenda nizo mfungwa zanyuma zotangwa mu kwezi kw'icumi na kimwe bazoshobora kuronka nkuko byashikirijwe n'uwaserukishira hamwe PAMI. Arakoze cyane Patrick Waso mu Rwanda mu mujyi wa Kigali baravuga ko bafite gahunda yo gufasha abatuye ahafatwa nk'akajagari kuhavugurura maze abahatuye bakanoza imiturire yabo ndetse bagakomeza kuhatura aho kugira ngo bahimuke. Kuri ubu hatangiye igikorwa cyo kwegeranya ubutaka ndetse no kubaka inzu zigezweho umuturage agahabwa ingurane y'inzu aho guhabwa amafaranga ngo ajye guteza akajagari ahandi. Biteganyijwe ko igice cya mbere kizaba kigizwe n'inzu 1600 kigomba kubakwa ahitwa Inyabisindu mu karere ka Gasabo buri muturage ngo akazahabwa inzu hashingiwe ku giciro cy'iyo yari afite akemerwa kwibamo cyangwa se akaba yayikodesha mu gihe ahisemo gutura ahandi. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Jean Claude Mwambutsa. Nyabisindu ikimashini gitsindagira kiratunganya umuhanda unyura hagati y'aya mazu ageze mu gihe cyo gusakarwa. Ni hafi cyane ya Stade Amahoro, Kigali Arena, icyanya cy'imyidagaduro cya Zaria Court, ibice umujyi uvuga ko bishushanya ubwiza bwa Kigali. Igice cya mbere cy'uyu mushinga kiri kugana ku musozo. Umukozi ukora kuri uyu mushinga utashatse ko muvuga amazina yambwiye ko hatabaye impinduka zitunguranye aya mazu ashobora gutahwa mu gihe cy'ukwezi kumwe. Rusanganwa Samuel ni umwe mu baturage bazatuzwa muri uyu mushinga. Nge nta kibyantwaye byaranshimishije. Impamvu byanshimishije bitewe n'amazu arimo kubakwa ntayo nari buzigezeho. So kwirarira wenda awuzi cy'Imana iha umuntu ariko nazayigezaho binabingoye. Nshingiye kuko bona badusobanuriye bakatwereka amazu tuzajyamo n'amazu ajyanye n'igihe. Hazaba harimo amavuriro, harimo ibibuga, harimo isoko, harimo n'amashuri n'inzu zijyanye n'icyerekezo. Hari abaturage bari mu cyiciro cya mbere cy'umushinga basenyewe ndetse bamaze no kwimurwa mu gihe bategereje ko amazu yabo yuzura. Kuri ubu abarakodesherezwa ariko ngo hari igihe amafaranga aza yatinze. Esperance Munozangendo ni umukecuru ukora akazi k'isuku mu muhanda. Inzu numva bazayiduha simbizi, ibyo ni Imana na leta. Twizeye ko gusa leta itabeshya izayiduha. Batubwiye yuko nyine niyuzura amazu bazayaduha ariko turashakisha ku buryo tutiteranya na ba nyir'inzu. Niyo dufite nk'aka kazi uremerera ukishyura inzu ubundi ugashakisha ubundi buryo twawakiriye neza ku giti cy'umuntu. Nk'uko umushinga ubiteganya buri muntu azajya ahabwa inzu hashingiwe ku gaciro kahawe iyo yabagamo mbere. Impungenge ni zose ku bantu bafite amazu y'agaciro gatoya. Joseph Semigabo aracyatuye mu nzu ye ariko nayo igomba gusenywa mu gice cya kabiri cy'umushinga. Wari ufite akazu gatoya, uwo ni umukene azakenera gucana. Ese ko wenda bazamuha gaze, iyo gaze azongera kuyigurira? Bazayimuha koko ayigeremo irimo, ariko se nyuma yaho azabasha kuyigondera? Gufura imyenda, aho yanika, urebe nawe uri hasi hano, undi akuri hejuru, undi akuri hejuru. Nibyo koko bari iterambere ariko kurimenyera riragoye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko aya ari amahirwe ku baturage ba Nyabisindu kuko agace kabo kagiye kuzamurirwa agaciro. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva ubwo aheruka kuvuga kuri uyu mushinga. Niba rufite inzu yo mu kajagari bakwishyura 30 bakaguha inzu bakwishyura 150 niyo wayabika ukajya gutura ahandi hantu. Iriya nzu iri hariya igenda yiyongera agaciro. Uwihaye nyuma y'ukwezi kumwe niba rifite agaciro ka $20,000 nyuma y'amezi 2 bifite agaciro ka $30,000. Nyabisindu ni kuri metero 700 uvuye kuri Stade Amahoro. Ni ahantu hari prime hakwiye kubikorwa remezo bijyanye n'ahantu biherereye. Biteganyijwe ko uyu mudugudu wa Nyabisindu uzaba wuzuye mu mwaka wa 2027 ukazarangira utwaye abarirwa muri miliyari 62 z'amafaranga y'u Rwanda. Imishinga nk'iyi kandi ngo igomba kugera mu tundi duce nk'Agatenga ko mu karere ka Kicukiro. Umujyi wa Kigali ukavuga ko uzatuza ari uko uduce twose tw'akajagari twubatswe muri ubu buryo bugezweho. Jean Claude Mwambutsa,
BBC gahuza miryango i Kigali. Arakoze cyane Jean Claude Mwambutsa. Twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho perezida w'icyo gihugu yongeye gusubiza mu nteko ishinga amategeko itegeko rigenga uburyo amatora ya kamarampaka ategurwa kandi agakorwa mu gihugu. Iryo tegeko ryari ryaramaze kwemezwa n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ndetse rukaba rwaramuhaye ububasha bwo kurisinya kugira ngo ritangire gukurikizwa. Gusa muri zimwe mu ngingo zaryo harimo izo urwo rukiko rwari rwasabye ko zisubirwamo cyangwa se zikaba zahindurwa. Ni itegeko rikomeje kwamaganwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ari uburyo Perezida Tshisekedi ashobora gukoresha kugira ngo ashake manda ya gatatu yo gutegeka igihugu. Ku murongo wa telefone mugenzi wacu Prime Ndikumagenge yagiranye ikiganiro n'umunyabukuru wa BBC Kinshasa Emery Makumeno hatangira amubaza impamvu yatumye perezida iryo tegeko harisubiza mu nteko ishinga amategeko. En tout cas, il y a pas grand chose. Nta byinshi bizwi, gusa ibyo tuzi nuko iryo tegeko rigizwe n'ingingo 45, 13 muri zo zemejwe, ariko hari impinyanyuro sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ishizeko. Ahanini zerekeye ibintu bishobora gukorwa k'amatora ya kamarampaka, no kuvuga gusubira mu ibwirizwa shingiro canke kwemeza rishasha, kwimura umugwa mukuru kava Kinshasa ukajanwa ahandi mu gihugu, hamwe no gusubiramwo uko intara z'igihugu zitunganijwe. Niza hanini sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashize ko impinyanyuro qui font l'objet de certaines touches de la part de la Cour. Aho rero umukuru w'igihugu yarafise ububasha bwo kuryemeza uko riri akongera kizo mpinyanyuro canke akarisubiza inyuma ngo inama nshinga amateka isubira igige haboneka inyandiko imwe nk'uko mu bahinga b'amategeko babivuga ngaha. Ou bien carrément renvoyer la loi pour délibération, enfin peut-être d'avoir un seul texte que nous comprenons de la part de juristes ici. None bisigura yuko umukuru w'igihugu yoba atashimye canke atemeranya n'impinyanyuro zagizwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. En tout cas, on aura plus de clarté lors des débats. Inyicu izoboneka igihe inama nshinga amateka izobiri kiriga kuryo yasabwe n'umukuru w'igihugu. Ikizwi nuko umukuru w'igihugu yarafise uburenganzira bwo kwemeza iryo tegeko ko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yamaze kwemeza ko rihuye n'ibwirizwa shingiro. Nta camubuza rero kuryemeza ariko akanashira ko izo mpinyanyuro zayo. Rero kubw'abahinga b'amategeko ashobora kuba ashaka ko haboneka inyandiko imwe gusa. Que l'idée est d'avoir un seul texte pour cette loi. Iryo tegeko ryari ryiyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta babona yuko ari inzira yo kubwira umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi arondera ikiringo ca gatatu. Ubu babivuze ko iki? En tout cas, aujourd'hui pas beaucoup. Nous avons pas. Nta byinshi baravuga uretse nka Prince Penge yavuze ko ari akantu gato y'ikeza ariko agashimika mu kwibutsa ko abatavuga rumwe na leta badashaka na gato kwibwirizwa shingiro risubigwamwo. Ahasigaye byinshi kuri abo batavuga rumwe na leta na cane cane runani witiriye ingingo ya 64 ruhananira kudahindura ibwirizwa shingiro ingene bavyakiriye bizomenyekana ejo niho bavuga ko bazogira ico bashikirije kuri uko gusubiza iryo tegeko mu nama nshinga amateka kugira ryongere kwihwezwa. Demain et c'est demain que nous attendons leur réaction. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abafatanyabikorwa basanzwe bafasha mu kugarura amahoro muri icyo mu karere k'ibiyaga bigari basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo biyemeje mu masezerano y'amahoro mu gihe ibikorwa bigamije kugarura ituze ndetse no gushakira umuti ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa Kongo byo bikomeje. Ubu busabe bwatangiwe mu nama ya gatandatu y'urwego ruhuriweho rushinzwe umutekano n'ihuza ry'ibikorwa rukurikirana ishyirwa mu bikorwa amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Iyo nama yahuje intumwa z'ibihugu byombi abahagarariye Amerika, Qatar na Togo hamwe n'urwego ruyoboye ubumwe bwa Afrika. Inkuru irambuye turayibaza Chansa Habimana. Muri iyo nama yabereye i Geneve mu Busuwisi tariki 12 na 13 ku kwezi kwa munani, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byumvikanye kubandanya imigambi ibiri ifise intego yo gukomeza gukurikirana no kugenzura ishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Washington. Abitabiriye iyo nama kandi barihweje umugambi wa Kongo wo kwakwigwanisha no gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi ba FDLR. Intambwe igezweho mu gushira mu ngira amasezerano ya Washington yarashimwa kandi n'umugwi w'ibihugu vya Buraya na Amerika ukurikiranira hafi akarere k'ibiyaga binini ICG. Mu itangazo wasohoye uwo mugwi urimo leta zunze za Amerika, Ububirigi, Canada, Denmark, ishiramwe rya Buraya, Ubufaransa, Ubudagi, Ubuholande, Ubusuwise, Sweden n'Ubwongereza wakiriye neza amasezerano yashizwe ku mukono itariki 28 ukwezi kw'indwi
n'umugwi umwe wa FDLR wemeje ingingo yo kwakwa ibigwanisho gusubizwa mu buzima busanzwe no kwegeranirizwa hamwe. ICG usaba abategetsi ba Kongo gushiraho integuro yumvikana hamwe n'ikirangamisi gitomoye byo gusambura burundu FDLR hakurikijwe amasezerano y'amahoro asanzweho. Uwo mugwi ushimangira ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye gusigura neza ingene abazoba bakoze ivyaha bazobibazwa kandi bugakorana cyane n'ubutumwa bwa ONU bwarungitswe guharanira amahoro muri Kongo MONUSCO. Wibutsa ko gukorana mu nzira iyo ariyo yose n'abagwanyi ba FDLR kutajanye n'ivyo Republika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje mu masezerano ya Washington. Iyo nkuru ni tugejeje ku mwanya w'amakuru y'imikino, reka twakire mugenzi wacu Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza miryango. Mwereho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mwirushanwa ryo gusiganwa mu modoka. Uburundi ntibushobora kwakira amarushanwa yo gusiganwa mu modoka muri uyu mwaka. Impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA mu magambo ahinnye yambuye icyo gihugu uburenganzira bwo kwakira imikino yari iteganyijwe kuri gahunda y'uyu mwaka hashingiwe ku bibazo bijyanye n'itegurwa ry'irushanwa ndetse n'icungamutungo ry'imari yagenewe ikigo cy'igihugu gishinzwe imikino yo gusiganwa mu modoka. Uyu mwanzuro ukomye mu nkokora isiganwa risanzwe ritegurwa muri uku kwezi kwa munani. Gusa abasanzwe bitabira aya marushanwa bemeza ko bamenyeshejwe isubikwa ry'iri siganwa bikubiye mu mwanzuro wa FIA. Uretse gucunga nabi umutungo kw'abashinzwe amasiganwa y'imodoka mu Burundi, amakosa mu myiteguro hamwe n'ubuziranenge bw'imihanda ikoreshwa mu isiganwa nabyo byagize uburemere mu mwanzuro wafashwe na FIA. Itangazo rya FIA rivuga ko abashaka gukomeza guhatana ubu bagomba kwerekeza mu Rwanda ngo babashe kwitabira amarushanwa yo gusiganwa mu modoka atandukanye. Tujye mu Rwanda mu mukino wa basketball. Imikino ya playoffs ya kimwe cya kabiri irakomeza muri iri joro hakinwa imikino ya nyuma igaragaza amakipe abiri azahatana mu mikino 7 ya nyuma. Ku ruhande rumwe Patriot irakina na REG ku isaha ya saa moya z'ijoro. Imikino bombi bamaze gutsinda ni 2-2. Ku rundi ruhande APR irakina na Tigers, buri yose imaze gutsinda nayo imikino 2. Umukino uratangira ku isaha ya saa 3 z'ijoro. Mu Bwongereza ku cyumweru nibwo hazaba umukino ubimburira shampiyona ya English Premier League, umukino uzahuza Arsenal na Manchester City. Kuri buri kipe imyiteguro ni yose, gusa Manchester City igiye gutangira umwaka w'imikino ifite umutoza mushya Enzo Maresca, nubwo atari mushya muri Premier League. Uyu mutoza yatangaje ko agifite ikibazo cy'uwo azagira kapiteni, mu gihe uwari kapiteni wayo Bernardo Silva yerekeje muri Real Madrid. Ushobora kugirwa kapiteni ni Rodri, ariko nawe ahazaza he muri iyi kipe ntiharasobanuka, dore ko ikipe ya Barcelona imwifuza. Benjamin niyo kwizerwa. Ndagushimiye cyane Yves. Rodri aramutse agiye mu ikipe ya Manchester City iyobowe na Enzo Maresca yasigara ifite icyuho cy'ubuyobozi, abayobozi mu kibuga, dore ko n'abandi bakinnyi bakuru nka John Stone ndetse na Nathan Ake nabo bagomba kuva muri iyo kipe. Amakuru avuga ko Maresca yifuza umukinnyi wakuriye mu Bwongereza homegrown player nk'itsinda ry'abayobozi b'ikipe ririmo Rodri, Ruben Dias ndetse na Erling Haaland. Nubwo Haaland agira amahane cyangwa se yakunda kuvuga cyane ngo ntago yujuje ibyo Maresca yifuza kuri kapiteni mu kibuga. Ibi rero bikaba bishyira Ruben Dias ku mwanya wa mbere nk'ushobora guhabwa igitambaro cy'ubukapiteni. Umutoza Enzo Maresca yagize ati, Erling Haaland yari umwe mu bambere banyandikiye ubutumwa igihe ninjiraga muri iyi kipe. Ahandi natoje nagiraga itegeko ry'uko iyo dutsinze igitego kapiteni agomba kuza ku ntebe y'abasimbura, atari kwishimira igitego ahubwo ari ukuza guhabwa amabwiriza. Ariko niba ari we Haaland watsinze igitego, icyo gihe yemerewe kwishima. Niba Haaland ari we kapiteni, twaba dufite ikibazo, mumbwire namwe. Phil Foden niwe wambaye igitambaro cya kapiteni muri Man City mu mikino yo kwitegura umwaka w'imikino, naho umuzamu Donnarumma akaba agira ijwi rirangurura cyane mu kibuga. Mu gihe myugariro Mark Guehi nawe yigeze kuba kapiteni w'ikipe yarimo ya Crystal Palace. Yves.
urakoze cyane Benjamin. Hagati aho Nigeria yananiwe kubona itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi cy'abagore ku nshuro ya mbere mu mateka yayo nyuma yo gutsindwa na Afurika y'Epfo banyana ibitego 2-1 mu mukino wa kamaramaka playoff mu gikombe cya Afurika cy'abagore cya 2026. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose. Noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga. Mwiriweho neza. Mugiga ni indwara ikunze gutera ubwoba abantu, nyamara ngo hari amahirwe yo gukira igihe umuntu yivuje hakiri kare ndetse agakurikiza inama. None turi kumwe na muganga Jean Baptiste Amani mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Iyo umuntu avuze mugiga muri rusange bashatse kuvuga uburwayi bufata agahu gashashe ku bwonko n'uruti rw'umugongo. Ubwo burwayi rero iyo bwafashe ako gahu kitwa mugiga iyo arimo udukoko twagiyemo kenshi. Udukoko dushobora kuba ama microbe atandukanye, noneho bugateramo uburwayi. Icyo gihe nibwo muri rusange tuvuga ko ari mugiga cyangwa se meningite mu ndimi z'amahanga. Cyakora n'ubundi bwoko bwa za meningite budaterwa n'utwo dukoko cyangwa se izo microbe, ariko izwo bwoko bwa meningite bwo ntabwo dukunda guhura nabwo. Hanyuma muga iterwa n'iki mugiga mu by'ukuri? Mugiga cyangwa meningite iterwa n'ibintu byinshi, ariko ibyo dukunda kubona nyine ni udukoko cyangwa microbe zijya mu mubiri w'umuntu ziciye mu bice bitandukanye by'umubiri. Urugero twavuga wenda nk'udukoko twinjira mu maraso tugatembera mu maraso tukarinda tugera kuri ako gahu gashashe ku bwonko n'uruti rw'umugongo, cyangwa se ugasanga umuntu wenda afite ubundi bwoko bwa microbe zidakunda kuboneka, amavirus amwe namwe n'utundi dukoko turi mu bwoko bwa champignon. Niba navuga uduhumyo dutoya kuko champignon ni ibihumyo, ibyo bita fungus cyangwa fungi. Ibyo byose bishobora gutembera mu maraso, cyangwa se wenda nk'umuntu yaba yakoze nk'impanuka udukoko tukava mu bidukikije aho tuba turi tugahita twinjira directement kuri ako gahu, cyangwa se wenda bigaterwa n'ubundi buryo umuntu yaba yaragize utwo dukoko kera tugaca noneho mu mikaya tugasubira muri ya kagahu gashashe ku bwonko n'uruti rw'umugongo. Akenshi n'ubwo buryo utwo dukoko tubasha kwinjira mu mubiri w'umuntu tukaba twatera meningite cyangwa se mugiga. Mu by'ukuri rero iyo utwo dukoko tumaze kugera mu mubiri tuza kuwangiza gute? Utwo dukoko rero iyo twinjiye mu mubiri tugera muri kagahu gashashe ku bwonko, noneho tugateramo icyo bita inflammation. Ko ni uburyo umubiri wirwanaho uri guhangana na twa dukoko, abasirikare b'umubiri bagaturwanya. Urumva ahantu habereye intambara hari ibisigara byangiritse, nibyo bita meningite cyangwa inflammation mu ndimi z'amahanga. Umuntu akaba yagira ibimenyetso wenda turibuze kugarukaho. Ngira ngo ni nabyo twakurikizaho mugiga. Abantu benshi barayitinya bati ni indwara mbi, ariko si ibimenyetso byayo ni ibihe koko? Muri rusange ibimenyetso abarwayi badafite ibibazo by'ubwirinzi bw'umubiri, abantu basanzwe bakunda kurwara umutwe, bakagira umuriro, bakagira isesemi, bakaruka, kutihanganira urumuri cyangwa se kutihanganira amajwi. Rimwe na rimwe bakaba bajya no muri koma bamwe na bamwe, kubera nyine akenshi ibyo ni ibimenyetso dukunda kubona mu bantu bakuze. Mu bana nabo bagira ibimenyetso byihariye, kwanga konka, ukabona wenda nko abyimbye ku gihorihori, naho bakagira umuriro. N'ibimenyetso ni byinshi bitihariye cyane kuri mugiga, ariko iyo umuntu yakubwiye uburwayi bwo ko umeze nka muganga niwe ubitekereza ukaba wabihuza ko bishobora kuba ari mugiga. Hari ibizami bimwe na bimwe dushobora gukora byafasha umuganga. Ikibihatse muri byo ni ukuvoma amazi yo mu mugongo bita liquide cephalorachidien cyangwa cerebrospinal fluid mu ndimi z'amahanga. Ayo mazi rero iyo tuyapimye kwa muganga rwose niyo atwemeza bidashidikanywa ko umuntu afite mugiga cyangwa se atayifite. Muga mutubwire rero nimba mugiga ivurwa, kuko mwigeze no gukomozaho ko ari indwara ishobora kwica. Mugiga ni indwara ivurwa, kurumvikana ko hari uburyo bwo kuyivura dukoresheje imiti yo kwa muganga, ibyo bita antibiotique cyangwa se ubundi bwoko bw'imiti bitewe n'agakoko kagaragaye. Usibye ko hari izindi mugiga zimwe na zimwe twavuga zigorana kuvura, wenda nk'iyaturutse ku gituntu, mugiga wenda yaturutse ku tundi dukoko twitwa cryptococcus. Izo zisa nk'izigora kuvura, ariko rwose iyo umuntu yivuje hakiri kare itaragera kurenga imurenge wenda aza ari nko muri koma, ariko mugiga twavuga ko ivurwa igakira. Ikindi kuba bafite abana bato birumvikana mugiga ni indwara ishobora gukingirwa. Turabizi ko ari gahunda yo gukingira. Iyo nayo ni inama twagira ababyeyi nyine bagifite abana bato,
kugira ngo nibagira mu gihe cyabo gikuru bazaba bafite ubwirinzi bwabarinda kuba barwara izo mugiga zitandukanye twagiye tuvuga haruguru. Muganga Jean Baptiste Amani watubwiraga ku burwayi bwa mugiga ni naha rero dusoreje. Muramukeho. Arakoze cyane Yvette Kabatesi. Ikiganiro baza muganga nacyo kitugejeje ku musozo w'amakuru yacu twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwakoze cyane kubana natwe. N'amakuru yarahagariwe na Chancellor Abimana, ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Jonathan Mwangi, naho gendi Anne Marie Niwemiza. Naho butaha.